imikhankaso ezindaweni ezishisayo njengoba kuqala amaholidi kaKhisimusi nokholele ekutheni kuboshwe abasolwa abathathu ngokudayisa izidakamizwa nokuduna izimoto eJabulane ekuseni. Umphathi-siteshi uBrigadier Amos Lifa Tsotetsi uthi amabhuzu amaningi aphansi manje asezulazule emgaqweni ubese egcizelela ukuthi umbutho usumi ngomumo ukubhekana nazo zonke izinhlobo zobugebengu futhi uqinisekisa ukuphepha emphakathini. Iphulo lihlanganelweyo lamapolisa liqoqise kwingingqi ezohlukeneyo eSoweto apho liye labamba abarhanelwa abafunyaniswe neziyobisi kunye nabo babandakanyeka kwizenzo zokuxhwilwa kweemoto. Inxalenye yeli phulo ibe kukutyelela nezinye iindawo ezidume ngezenzo zolwaphulo-mthetho. The operation startile hoseng ka 5:30. And then what we did, it's an integrated multidisciplinary operation eleng hore ine kenyeletsa le di securities Home Affairs le yona ne le teng CPF and then kaofela di force multipliers. Re qadile ka ho ya ko Jabulane hostel. Remember Jabulane hostel is a problematic hotspot when it comes to GBV and then le tsona di assault GBH di teng mole, murder le tsona di teng. Nka hla ka re kaofela di contact crimes di teng mole. Itse ha re tloha Jabulane ra ya ko Zondi mo eleng hore la ra etsa VCP. From the VCP ra be re tsamaya re ya ko Njongo Park, Zola North, Zola 3. Hopola hore Zola North le Zola 3 ke di hotspots tsa hijacking, ke di trio crimes kaofela and inclusive le di drugs. Ska ha ke bua le wena hona jwanong ba kwalletswe ba ka hare ho ntlwana fitshwana. Re thotse di drugs tse tsamaelanang le di nyaope tse 300 di le hore di worth 6,000 kaofela and then ra be re thola di Mendrax tse le hore di 94 kaofela. Kwixesha eliyakwelo leholide ezinkqubo ziza kube zithe saa kwiindawo ezininzi apho kuza kube kutyalwa amagosa omthetho ongezelelekileyo kwaye nabahlali bayacelwa ukuba bakhuseleke ngalo lonke ixesha. Operation tsa rona kaofela from hona jwanong ho lo kwala ka January re tla be re di bitsa Operation Lukisa ka Sizulu ke Operation Lungisa. Re a lokisa re kaofela ra le kopa hore ha le ya ko di ATM hlokomelang hore hona le bomang ba emeng le ska la botsa anyone, ke kopa hore le botse only the securities because hona le di card scammers. And then when it comes to the car hijackers ke a le kopa hle le hlokomeleng ha le ema di stop signing le using di mirrors tsa lona hobane ho hobe ho senyehile. Etswe maphodisa a tletse ke police visibility, 5 pillars of crime. Pillar number 2 ke yona crime prevention, pillar number 3 police high visibility. Abarhanelwa bathe babanjwa baza kuvela kwinkundla kamantyi ngomso. Kwiindaba zeSoweto TV ndinguNomzabalazo Mduka.